Silokuthokoza bathandeka ukuba sihlangane namhlanje kusifundo esiqhakathekileyo. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo. Salibonani isihlobo esithandekayo samukelana kusifundo sethu sanamhlanje leli viki. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga uphiwe elinye ithuba lokuphatheka kusifundo sawe naliviki. Mina ngingumisisi Siboneni Mhlanga. Siyalibingelela njalo ngaleli viki ngegama lenkosi. Esilokukholwa ukuthi umlimi usalenjongo lathi. Siyalamukela kusona sisifundo sengani singaphathiseka. Okhuluma lani nguThabisile Dube. Asicimezeni sikhulekeni. Baba osekhaya ezulwini, siyabonga njalo ukusinikela elinye ithuba lokubana sizwe ukhuluma lathi, sixoxisana ngezwi lakho. Senzele ukuhle ube labalaleli, ube lathi sonke ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. 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 Sekusifundo setshumi lambili. Isifundo esithinta ngoJosefa njengombusi eGibhithe. Kanti kuviki eliphelileyo besimbona uJosefa eyingcwithi kumbe eyinkosi yamaphupho. Lamhlanje sihlangana laye eyinkosi yaseGibhithe. Akusifundele uGenesis 41 ivesi lika 41. 41. uFaro wasesithi kuJosefa, khangela ngikubekile phezu kwelizwe lonke leGibhithe. Khangela ngikubekile phezu kwelizwe lonke laseGibhithe. Ngithe mina isihloko sethu sithi sona uJosefa inkosi yaseGibhithe. Kanti indinyana ufundo ngekhanda iyatsho ukuthi khangela ngikubekile ukuba ube ngumphathi kuleli lizwe laseGibhithe. Kuyini esekufundayo maqondana lesihloko lesi lendinyana yokufunda ngekhanda kuhambelana ngapi? Siyabonga. Isifundo sethu salast iseviki edlule sikhulume ngoJosefa njengenkosi yamaphupho. Namhlanje simbona eseyinkosi yeGibhithe. Elinye lamaphupho kaJosefa lali nguJosefa esengumbusi. Namhlanje sibona iphupho leli ligcwaliseka. uFaro uthi yena sengubekile ukubana ubuse iGibhithe yonke. Namhlanje engufundayo ukuthi uJehova inkosi yamabandla esimkhonzayo uNkulunkulu ogcwalisayo amaphupho, uNkulunkulu ophakamisayo abantu kusukela othulwini nomhlabathi, abaphakamisa abafake kuzinga eliphezulu. uJosefa wayengafundanga, wayengela lwazi lokubusa, kodwa uNkulunkulu uyambeka abe ngumbusi. uJehova wethu uthembekile. Okunye ngufundayo lapha ngifundisi ngendaba kaJosefa ukuthi izinto zonke zisebenzele ebuhleni kulabo abamthembayo uNkulunkulu. Ngubani obengacabanga ukuthi uJosefa esuka egodini esiye entolongweni agcine esigodlweni. So uNkulunkulu izindlela zakhe kakho ongazazi. Indlela zikaNkulunkulu zihlakaniphile futhi zikhaliphile ezintweni zonke. So asikufundenini bathandeka. Mina ngizuza isifundo sokuthi la nxa ulutho ngingadlula kilo lubuhlungu njani. Ngoba uJosefa ngingaluzwisisi. uJosefa imbalithi wahamba ekhala esenqoleni yama-Ishmaelites, wayekhala ekhumbula uyise lalokho ayezafika kwenziwe eGibhithe. So la nxa imumo ingaba mubi kangakanani, nxa simethemba uNkulunkulu kasiqiniseleni ngoba uNkulunkulu ezintweni zonke uyaveza okuhle. Mina ngifunda ukuthi akulalutho lwehlula uNkulunkulu. Ngaze kube nzima njani asimzameni, sizame yena. Nxa elathi akulalutho luzasehlula, uzasikhipha phakathi kwezinhlungu asifake esiqongweni ngoba simethembile njalo sikwazi ukuthi ulathi. Siyabonga, sizakunanzelela njalo ukuthi kubona lamaviki sonke sibona uNkulunkulu njalo khumisisa Mhlanga yeseshilo. Ephendula izinto ezimbi ziyengene ngaphi ebuhleni. Akusifundele uGenesis 41 verse ka 28. Verse 28. Yeah. Le yinto engiyikhulume kuFaro ukuthi lokho uNkulunkulu akwenzayo
ukutshengisile kuFaro. Lokho uNkulunkulu kanjani akwenzayo ukutshengisile kuFaro. UMaforo uveze ukuthi sigcine uJosefa esentolongweni nakithi. Yes. Kathese kuyini esikufundayo ngendlela uJosefa aqanise ngayo. Waqanisa njani uJosefa ekubeni ngumphathi kanti uNkulunkulu waba lengxenye bani kukhona kuba ngumphathi kwakhe? Ibona isandla sikaNkulunkulu empilweni kaJosefa. Esuka ngakibo ethengiswa koPhotifa ufika abe ngumphathi. Ayentilongweni afike abe ngumphathi ngokufanayo esentilongweni. Abe sechasisela incebo zikaFaro ezimbili amaphupho lesiphetho sabo bobabili kube sokugcwaliseka ngendlela yakhona abazisa ukuthi hayi wena nxa sokuhambele ungikhumbule lana. Imbali yasazisa ukubana kwathatha iminyaka emibili ukuthi uFaro azaphuphe iphupha liphuphayo. Kwadingakala wayengachasisa eGibhithe waswelakala. Wasekhumbula ukuthi hayi thina sentilongweni Nkosi ukhona wasichasiselayo. Ogama lakhe nguJosefa bayambiza wafika wachasisa. Enguthandileyo uJosefa echasisa akasho ukuthi mina nzalitshela lokho. Uthi hayi njengamazwi akhulunywa kuDaniel kubana kule nkosi engahlali labantu echasisayo amaphupho. Abe semchasisela endiphupho leli kuchasiswa imbali yomhlaba okwakuza kwenzakala umhlaba wonke jikelele indlala eyayizakuza. Sithola uJosefa emchasisela siqume ngalendlela uthe sechasisile anikeze lo Faro ukuthi kungaphile kanjani. uFaro abona ukuthi nansi indoda abe semphawula abe sesithi wena usuzaba inkosi esikuthole kuverse yethu esiqale ngayo ubana hayi wena nizakunikeza ukuthi wenze njani ubuse. Konke lapha ngibone isandla sikamlimi kwawuthinta umhlanga laphana lo Thabi la ukubana zonke izinto zisebenzele kuhleni kwesikhathi uzibona impilo yakho ingane iqedakala. Asithembeni uJehova vele ekucineni singamakhosi singamadodana lamadodakazi ombuso siza kubusa kwelizayo. Sihlobo esithandekayo kuhle uNkulunkulu asikhona. Sifundani ngendlela aphendula ngayo uJosefa echasisa lendaba isincedisa njani lathi ekufakazeleni uJesu Kristu? Singathathela lapha cine khona angazi ba Mrs Mhlanga olani. Okay, engidakho mfundisi ukuthi nxa umoya kaNkulunkulu uphezulu kwakho. uNkulunkulu uyakuphefumulela akunike inhlakanipho abanye abantu abangelayo. Ikho kutshiwo nguJacob ukuthi nxa ukhona yini osilelayo oyidinga inhlakanipho kacele kuNkulunkulu onguyonika abantu inhlakanipho. So uNkulunkulu inhlakanipho le ayinika uJosefa yayivelela kuNkulunkulu vile. Yikho uJosefa engazange afanane labanye abantu. And uJosefa simbone sehle chasisa ukuthi hayi kuzaba 7 years oqala kube lokudla okuningi. 7 years ezilandela kube lendlala. Abe sesithi kwenziweni abe sesithi dinga indoda ehlakaniphileyo ezakwenza 1 2 3 ukuze isizwe siphephe. So engunanzeleyo laphana ukuthi uNkulunkulu isolution eyabuya lo Josefa yayingaveli kuye. Ngize ngikhumbule uJesu ebuze sithi kanti Petro lapha bathi ngubani nxa selingapho edrobheni bathi ngubani. uPetro abanye bephenda besithi abanye bathi nguElijah abanye bathi ngubani. Petro wathi you are the Christ. Wena unguKristu wathi hayi lokho uvezelwe nguNkulunkulu. So nxa umoya kaNkulunkulu ephezulu kwakho uveza izinto eziphakemeyo ezifihlakeleyo ebantwini. So uJosefa uyasivezela lapho ukuthi icebo kayisilo lomuntu kodwa ngelikaNkulunkulu. Umnikazi wamaphupho uNkulunkulu. Incazelo ngekaNkulunkulu lokuthi kwenziweni ke kuvelela kuNkulunkulu. Siyabonga welana ukuthi ngithanda ukuthi uJosefa ngenhlakanipho ayiphiweyo akaziphakamisi kuFaro. Uyazehlisa ahlathi sebembizile lapha nahlathi hayi ayisime ngichasisa amaphupho. Uyaziza ukuthi uncane kulokuthi achasisa amaphupho. Abeseqala veza inkosi kuFaro. Athi ochasisa amaphupho ngoNkulunkulu. Unless thina size sikwanisa ukumnanzelela uNkulunkulu kwesinye isikhathi kungasehlula ukuthi senze ezinye izinto.
but singananzelela ukuthi uNkulunkulu lathi njalo nguyothungamela izimpilo zethu kuzaba lula. uJosefa wazama ukuthi apresente uNkulunkulu kuFaro, but uFaro wabona ngangale wathi umuntu lo uloNkulunkulu yebo, but mbona ngani uNkulunkulu wakhe angathungamela ngcono isizwe saseGibhithe. Yes. Oyengitholayo ukuthatha yazi siphile esikhathini esizweni esithanda amaphupho nokuchasiselwa. Ungakhangela amaphupho okulabantu kuningi abantu abakuphuphayo badinga incazelo, baningi futhi abantu abachasisayo. Kodwa engunanzeleleyo iningi lakhona abaphumi le solution ukuthi bese nisithini, bazakutshela hayi uphuphe lokho, hayi kuthi ukuthi lokho la lokho ngibani okuthakathayo, ngenzeni ngakho abakukhombi ukuthi kuqedwa ngayiphi indlela. Lapha sithola uJosefa njalo iphupho leli liphupho elikhuluma ngomhlaba wonke okwakuza kwehlela umhlaba, libe lengcazelo ukuthi ukuze kuyini kanti okuphuphile kuchone, bese lisiphuma lokuthi senze njani, lichoni lisinceda ngayiphi indlela. Ungaya kuDaniel ngo2 uzathola futhi indoda enyaphuphayo okwakukhuluma ngomhlaba wonke okwakuza kwenzakala. So engunanzeleleyo ukuthi le inkosi yamaphupho leyo nguJosefa ayiphelele kuphupheni nje kuphela, lekuchasiseni uphuma la ngengcazelo ukuthi senze njani, yikho kumphawulayo okugcina kumenza abe indlela. Asikho kulokhuza kuphela kuchasisa, asikho kutolika iphupho, kodwa uthe nokuchasisa lokuveza icebo kuba le solution athi kuchoma isisemhlabeni. Okay, kulolu tholinye mfungulu nxa uMafore ekhuluma ukuthi ngicabanga ukuthi uJosefa nxa kwasokumela ukuthi achasise lezi zindaba. uJosefa wayefundile yini mfundisi? Asimuzwe imbali yakhe yokufunda lani, kodwa ngifisa ukuthi ke sizwisise indaba yokuthi indaba zikaNkulunkulu nxa uhamba lo nkulunkulu yikho phela iGibhithe yazuza isibusiso, because uNkulunkulu wayelo Josefa. Ukuba khona kaJosefa isizwe lesiyana sabusiseka. Ngase ngicabanga mina ngithi kambe lapha engikhona abantu bayabusiseka yini? Ipresence yami nje ukuba khona esigabeni ekhawuthibhagwapana abanye abantu kuyabathinta, singakabali spiritual matters, sisitsho even izindaba zomnotho, indaba ze-social, abantu bayabusiseka ngoba lindoda enguFaro yamazi uNkulunkulu kaJosefa engamchumayelanga. Yes. Uyazi mfundisi indaba uJosefa ngabala ngayo indaba yakhe. Kuthiwa wathi sokuyisikhathi sendlala, iGibhithe yanotha kakhulu ngesikhathi sendlala. Waqala ukuthengisa ukudla. Kuthiwa abantu baqala ukuletha ababelakho, baletha izifuyo, baqala ngemali yabo, baletha izifuyo zabo, bagcina sebeletha umhlabathi wabo uJosefa. iGibhithe yanotha, umhlabathi wonke waba so uFaro waba yisuperpower ngenxa kaJosefa. Ngifithizela indaba yokuthi ungahamba le ndodana kumbe le ndodakazi yenkosi kumbe ugcine uNkulunkulu, unakekele umsebenzi kaNkulunkulu, kuba leso awusalufana. Umbuzo ondithathekisa uMrs Mhlangothena, lapho khona babusiseka yini abantu? Omakhelwane bakho babusiseka ngoba ukhona bakho yini? Kuwethi ngakukhe meeting bathethe angakahlala khona kumbuze enkonzweni bathi angasaphenduki. Abanye bethu even lasebandleni asosibusiswa nxa ukhona ibandla liba lesi abantu basale belimele emulini mfundisi. Akube ngokuthi nxa umlilo efikile bathi hayi namhlanje sibusiseki, uthabisi uyabuya uletha isolution kayisuye obangela inhlupho. Yes. Okunye isibusiso lesa sikhathalekile ukuthi unganani. uJoseph uthe ethengiswa emncane kakhulu, and ubusa futhi lokho emncane, because ungabala kuhle he was around 30 years. Emncane. So kulabanye abantu young people, abantu abatsha abazikhangelela phansi, abacabanga ukuthi khathi mina ngingenzani, abangazwisisi, but
uNkulunkulu usebenzisa bona labo akakhethi ukuthi umuntu omdala as long wena ufuna ukumsebenzela acknowledge uyakusebenzisa sibanengi sihlezi lezi zipho esingafuna ukuzisebenzisa esingafuna ukuzisebenzisa lapho ukuthi sisebenzele umlimi kodwa uyasidinga khumbula uJosia wabusele 8 years 8 years mbani wayengalalela umntwana le 8 years akula but ngenxa yokuthi umlimi usethe wasebenzisa umuntu ongakani izinto zatshintsha zenzeka njengokuba iGibhithe libusiseka ngoJosefa. Ngicina ngiswa lo mbuzo othona kuyini abantu abakubona kuwe kuyini abantu abakubona kimi ngendlela oziphatha ngayo kumbe ngendlela engiziphatha ngayo kambe bayafunda ngoNkulunkulu ngempilo engiphilayo na kuyini abantu abakufundayo kimi kuyini abantu abafundayo kuwe kuthiwa kulomunye ubaba wathi hayi amavesi sengwazwile futhi ukuthi uKristu unjani nyakuzo kodwa ntshengisani noyedwa ofana lo Kristu mfanelayo. Alright. So indaba mfundisi ukuphila ngelizwi likaNkulunkulu ikuphilisa iKristu ikuba njengoJesu yes ikuba intshumayelo nyabonga mfundisi ikuba intshumayelo okuhluphayo esiKristwini sethu ukuthi sikhuluma olunye ulutho siphile olunye ulutho. And mina ngiyithandile indaba kaJoseph kuthiwa wahle waqalisa ukuactor ukuthi iphupho nxa lalithe kuzaba leplanti lendlala wahle walikholwa and wabakwazi livela kuNkulunkulu and into le iyagcwaliseka wahle waqalisa ukuactor. Ngiyake ngicabanga ukuthi nxa sitshumayela ivangeli livini ukuthi uJesu uzakuza kabili okwesibili ama-actions ethu acaca yini mfundisi kumbe khona singena emhlabeni sidinga izimali thina sizwisisa ukuthi siyadlula yini so ngiya ekuthini impilo esiyiphilayo kayibe yintshumayelo enkulu ezakwenza abantu uJesu babe mazi. Omunye umlobo uthi sizincwadi ezibhaliweyo ezivuliweyo futhi wonke umuntu uyabala ungakhulumanga kulomuntu obalayo ofunda something ngempilo yakho abantu babonana uJesu uyakhanya yini uJosefa kuthiwa ekufikeni kwakhe akula nto ayeyibamba eyabuye izocross checkwa ngomunye umuntu everything was perfect konke ayekwenze engakhulumanga yikho umkaPotifar eziphawele uyabona ukuthi there is something ehlukeneyo ngomuntu lo ngoba yonke into yakhe ihlelekile even esesejele azakhulume umphathi wejele ukuthi akula lutho lwakhangelwayo olwalubanjwa nguJosefa uze wakhuluma mafaro wathi wagcina siba liperfect khona phana ngoba impilo yakhe yayincwadi nje epheleleyo owayembona wayebona uJesu. Khangela madu waba yincwadi efundwayo ejele la ku-adversity empilweni ebuhlungu yes phakathi kwezigebenga wala ethembekile lempilo ihlambulukile even esesesiqongweni ku-success wala elokhe njalo izikhathi eziningi nxa abantu sebephezulu laphana kuyakhohlakala ukuthi uNkulunkulu ngubani abantu baphambana umuntu engavela phakathi kodwa sibona ukuthi ku-prosperity kunjalo eseyinkosi ye-Egypt sibona indoda elokhe imesaba uNkulunkulu. Ngibuze ngathi mina kusifundisani ngokufakazela uNkulunkulu selishilo ukuthi number 1 katshintshanga isimilo sakhe walokho ebambene nobani lo uNkulunkulu ephuma ejele andizothi wahle chef indevu zakhe waba muhle abanjana umfakazi kaNkulunkulu kumele ahlaziveze ngisho la ngendlela agqoke ngayo la ngendlela aziphatha ngayo la ngendlela akame ngayo izinwele zakhe uyaziveza njana enjalo omunye wathi ngesilungu you are never smart without a smile ngikhola le smile sasekhona kuwe yes akusifundele uvesi ngeleka 1 lo 2 ku Genesis 42 iverse 1 uJakobe esebonile ukuthi kukhona amabele eGibhithe uJakobe wathi emadodeni akhe kungani likhangelana wathi futhi khangelani sengizwile ukuthi kukhona amabele eGibhithe yehlani liye khona lisithengele khona ukuze siphile singafi. Nansi indaba
Yeah. Khathesi uJakobe sethuma abantwana ngaphi eGibhithe kanti eGibhithe kunobani khona kanye nanti iphupho ligcwaliseka kuyini ezakuthola lapho bathandekayo kunganakile inhliziyo embi yomuntu nxa sesibona uJakobe sethuma abantwana ngaphi eGibhithe ligcwalise kanjani leli phupho umaforo akhuluma ngalo lika Josefa kule indaba. Okay. Yazi inkosi yamaphupho le nanka agcwaliseka amaphupho ayo. Okundhalekisa oqala ukuthi uJakobe uselizweni lesithembiso. Lapho okulokudla kulento yonke kodwa sokulendlala khona. Sebekhumbule eGibhithe. Sokuthi hayi ngizwile ukuthi eGibhithe kulokudla ihlani liye khona ngale liyosithengela ukudla singafi. Sebesiya khona ngale. Ngithi liyagcwalisa uyakhumbula uJakobe ethi kuJosefa kanti wena ubona ngani mina lo nyoko siza kukhothamela sekukhona ikuqala kwakhona la nguye sebulwa yini indlala yakwenziwe ezinye izinto sebelambile sebemele beyephephela baye eGibhithe ngokungazi bahamba amajaha bayafika kuJosefa ngiyakukholwa ukuthi bathi befika wayinkosi bahle bafika bakhothama bayikhothama bengazi ukuthi bakhothamela ubani sibona iphupho ligcwaliseka khona lokho umlimi wayekhulume ngakho 20 years before kuyenzakala umlimi uthembekile isikhathi ende ulamacebo akhe okusindisa abantu lokusindisa umhlaba so kuJosefa sibona izinto eziningi umfundisi sibona uKristu bayithi type of a Christ nangu wazondwa ngabafowabo uJesu wazondwa wathengiswa abafowabo bayamthengisa uyasindisa umhlaba wonke uJosefa lo Jesu uze emhlabeni ukuzosisindisa nxa befika lapha eGibhithe siyawuzisa ukuthi yena bona bave bamkhothamela vele bambona ukuthi bakhothamela abantu kodwa uJoseph wenze njani wabananzelela kunguwe usubona abantu abakuhlukuza kangakana ubona lo ungabaphatha kanjani 20 years siyedlula kuyini okwenzakalayo khonapho ende khonapho umfundisi kuthiwa wathe babona wahle kwabuya kutsha wayibona indaba yonke ukuthi umphuphi lo ebabona bemkhothamela kwabuya kwabafresh but into leyani uNkulunkulu ayimvezeleyo nambatshela yiyo le esisenzakala kathesi le experience yonke yokufa kwegodini lokucela ukuthethelelwa lokukhala lokuthengiswa kwakhe kwabuya konke kwabakutsha Kuthiwa uJoseph uthe bona lokho wathinteka kakhulu but engikuthanda kakhulu kuthiwa wabathesta wazama ukuthi abonisise sibili ukuthi abafowabo kade banjani sebethengiselwe laphana kuthiwa sebehamba babiselwa wathi hayi lina wabenza ukuthi bayambule ukuthi bangobani wasebatshela ukuthi hayi thina sinje but omunye umna wethu sele omunye vele kanjani kakho wathinteka kakhulu bona bezwa njani sebelokho behlola Sithina lezinhloli konke lokhona akuchasisa Mhlanga bezwa nje baphathe kanjani kuyini okwavela engqondweni zabo sokuyiku engqondweni zawo ukufika engqondweni zawo kulesi sikhathi ukuthi funa icala lethu lela isalenzayo sokusilandela yazi nxa ulisazela guilty conscience loba kuhamba njani uthi uya cross iborder uthi ngosetshwa kakhulu futhi abantu uyakwazi okwenzile usuqanda omnyama lapha umlimi usesebe konke kusebenzele kuhleni usebenzisa uJosefa ukuthi abatheste so ekubathesteni lapha kibo engqondweni zawo sebecabanga bahle baphumisele kuthiwa bekhuluma babengakwazi ukuthi uJoseph injani iyasizwe siyebhera besikhuluma so bexoxisana bethi yena uyabona ukuthi hayi lezi azisafani two bayazisola ngesenzo kanjani abasenzayo bunengi bethu senzile izinto ezifanana ezifuna ubana sizisole ngazo singaqondisa njani izinto ezinjalo empilweni zethu ungacabanga impilo yakho kukhona ongazisola ngakho banenge abantu abayenzileyo singaziqondisa njani izinto ezinjalo kungenxa yani ukwamukela isithembiso sokuthethelwa ngaye uJesu Kristu siqhakathekile kakhulu empilweni zethu
Mina mfundisi kule verse engiyithandayo. Ungabala uSalms chapter 32 iverse 1 kusiya ku3 ithi ubusisiwe osono sakhe sithethelele osiphambeko sakhe sisibekelo. Uverse 3 wakhona nguyondithintayo uthi lapho ngingavumanga isono amathambo ami oma. So uNkulunkulu usibizele ukuthini nxa siphambukile kasizeni uma usukhona ngoba khangela kathesi guilt conscience iyakucakisa uyawoma iyakubulala futhi mfundisi ngoba khangela ivini sebethola ukuthi kule mali emasakeni kuthiwa sebebiselwa bahle baqalisa bafika bazichaza ukuthi hayi thina sesangalutho i-conscience iyakulimaza so uNkulunkulu usasinika ithuba lokuthi asivumeni izono kuKristu kukhona ukuthethelela. Inature yomuntu uluntu lwethu aluvumi ukuthi ngikhululeke nxa ukuthi kukhona kule qhube endibandla and ikusikhathi eziningi sisiba lemkhuhlane yikuthi asixolanga kulolutho esingakaluvumi mhlawumbe uqonde ukuthi kumele sivume iziphambeko zethu kathesi exactly sikhiphe lokhuyana okuphakathi ngoba yikho kokubalandela kwakukhanya ngani sekuphelile abazange babe le ndaba lakho but izinto zithe sezisenzakala bakhumbula ukuthi kulento esayenzayo emuva ngale and yabi lonke ibalandela badinga futhi baswela ukuthi kathi manje sizayitshela ubani babe lonke beyiqoqa khonapha kathi umuntu abakhuluma ngayo njalo ubalalele so ukuze kuphume lokhana kumele sivule ngaphakathi yethu sisarende kumlimu yena ngoyoza siphathisa ende mfundisi mina kunye ngikuzwisisayo ukuthi okuthintwa ngumadu kuba yinhlanhla ngoba la madoda ahlangana lo mfowabo enelisuku besaphila okunye siyawona senza izinto ezesabekayo senzela umuntu azafe usale kungidla ngiswele lokuthi ngiza kutshela abantu so isixwayiso esikhona kithi bazalwane ukuthi kungonakala hayi akuhle kulungiswe khonapho ngoba ikusasa vele kasiyazanga siyakufa singazithethelelanga futhi lathi singathethelelwanga yilabo esifisa ukuthi sabaxolisa salisi uyazi abanye sicakile nje yikungaxoli ungavumi ubona umuntu womile khonokho kunywa iverse ethintwe umhlanga nabantu amathambo ayo uyazi nxa ungakhululekanga umuntu yakhanya ubuso nje ungadla kuhle kodwa nxa kulento yokukhathazayo uyabonakala ukuthi awulayo lenkululeko leyo so isikhuthazo zihlobo ezithandekayo kunenye vele sisezimulini siyahitshana sixaba yimule normal yona le kodwa ukuqhatheke kakhulu ukuthi asibuyisaneni maduzane sibuyisane sivume la esiphambeke khona number 2 sivume leziphambeko kuJehova kuzasenzela kahle impilo zethu siza kuziqhuba kuhle ungagcini yazi ngeke ngacabanga lapha madu ukuthi abafana laba batshelwe ubaba ukuthi umfowabo ufile bambone ekhala bayalala ubuthongo for iminyaka yonke le ngu20 vele bebonke akulwa kukhiphayo lokho kuyimfihlo kwabo ngabona ukuthi umuntu yazi ungaba lenzondo ngenza anything ngaphandle uzovakatshelwe ngumoya kaNkulunkulu sokuqhathekile sihlobo esithandekayo kodwa kusobala ukuthi into khona kwakubadla ngaphakathi ngoba okuncane okuhambelana nalento kwahle kwaba thinta ngicabanga ukuthi kuqhatheke ukuthi buyisana lezihlobo zakho nxa wenze impazamo nawo ukuthi uqinisa usemangcwabeni usukhuluma lezi engase kusiyaxolisa ethuneni abanye vele uyakubona izimfa ezinengi ipomp le pride bakho kanengi umuntu uzama ukuthulisa umzwangedwa ukuthi umzali wamanzi angimgcina sethengela izingubeni ebulewe ngumqando izinto kasizenzeni umuntu esaphila sibuyisane umuntu ule guilty conscience sefuna ukwenza kahle acabanga ukuthi uyalungisisa ngendlela yona le asikhulumisaneni silungise izinto isiKristu okunye mfundisi omunye ohlabelayo uthi don't scatter roses after I'm gone abantu asebenzele nokuhle bephila asilungisise nini kusaphila okunye okungisabisileyo ukuthi ngicabanga ukuthi abafana bakaJosefa babengabantu abakholwayo abathandazayo but for 20 years lezi ezinye babelonke bethule zwi futhi bekhule kumthandazo wenkosi sithethelele inkosi ngoba siyathethelela abasonayo thina why list bengavumanga bona isikhathi esiningi siyafuna ukuthethelelwa siyafuna ukuqolelwa uNkulunkulu kodwa
ngikhaya lapha eduze la singakayiphandle asixolelani thina kunzima asisoze senelise ukuyafika ekhaya ezulu ngoba siyehluleka ukuxola la kodwa si expect ukuthi sixolelwe ngomunye umuntu esingakaze simbone uNkulunkulu asilungisise nini lapha kuqala akungifundele uGenesis ngo43 verse ka6 kusiya ku8 verse ngu6 uIsrayeli wasesithi lenzeleni okubi kimi ngokuyazisa leyo ndoda ukuthi liselomna wenu basebesithi leyo ndoda yabuzisisa mayelana lathi langezihlobo zethu isithi uyihlo usaphila na lilomna wenu yini sayilandisa ngalawo mazwi ukwazi sasikwazi yini ukuthi izakuthi yehlani lomna wenu sesifika kusigaba lapho ukudla khona sekuphelile okokuqala so kumele banjani futhi bayethenga futhi kathesi sebehamba belomthwalo ukuthi kuthiwe siyebuya lobani lomna wethu uBenjamin kungenxa yani kwakungalula kuba uJakobe akhulule uBenjamin njalo kuyini okwamenza wacina evuma ukubana bahambe kathesi uBenjamin simbona esenguye seyisiqokoqela sendaba la uBenjamin ngeke ukuhamba akuhambeke eGibhithe engahamba ubaba uyesaba so sibamba sithini ke le ndaba uJosefa loBenjamin babengabantwana bobudala bukaJakobe lo nkosikazi isithandwa sakhe so uJosefa kasekho sesele lobani loBenjamin nguye sokuthiwa ahambe futhi eGibhithe uyayicabanga indaba leyo ukuthi indlela yena le yikho kwenzakala ezinye izinto lapha nthu kuthiwa wayengafuni ukwehlukana laye vele so uJakobe uyala uzabasolo ukuthi andivele limtsheleleni ukuthi kulomunye ngayo kodwa ngenxa yendlala zwanini isihlobo vele indlala iyakwenzisa okunye ucine usuvuma into loba kade ungayifuni kuthiwa uJuda wasesithi hayi ngizahamba laye wamnika assurance ukuthi hayi ngizaphenduka laye ayikho khona phahla ifundi verse 16 nale usuyiqedisa indaba yakho verse 43 verse 16 verse 16 kwathi uJosefa embona uBenjamin elabo wathi kumphakathi wendlu yakhe ngenisa la amadoda endlini uhlabe isifuyo ulungise ngoba lamadoda azakudla lami emini wahle wamkhulula ngoba elesiqiniselo sokuthi hayi bazaphenduka laye ekwazi ukuthi hayi ngiyekuthini uJuda wayesephendukile laye eselengqondo yokusacrifice ukuthi hayi umfana mdala nizaphenduka laye kumchiya khona ngale so sihlobo ezithandi lapha sembone ukuthi kuyakhulwa ekukholweni kulezinye izinto esiyabe sizenza as we mature ezinye izinto uyabe usubona ukuthi hayi lami sengasacrificela omunye umuntu so balaleli asifundeni ukukhula sicabangele omunye umuntu bayahamba eGibhithe belaye umfana yikho lapha sesifika kuverse esisanda kuyibala uJosefa uhle athabe ajabule athi kuhlatshwe inyamazana actually verse ngifuna ifunde ngo7 uma ngoJuda sacrifice 7 yes kumbe ngiyibale uyiphinde ngiyibale uverse ngo8 uthi uJuda wasesithi kuIsrayeli uyise thuma umfana lami bese sisukuma sihambe kuze siphile singafi lathi laye labantwa bethu mina ngizakuba isibambiso sakhe uzambiza esandleni sami uma ngingambuyisi kuwe ngimbeke phambi kwakho ngizakuba lecala kuwe zonke insuku zokuphila kwami hayi wayesekhulile sifundane ngayo uJuda ngala amagama kaJuda la uJuda uzimisela ukuba isibambiso lapho umfana nxa engasaphenduka so issured isibambiso right ngifunde into lapho ukuthi uJudas umfana nguyowa
owaye ku forefront labo Simeon ukuthi umfana kathengiswe. Simbona futhi lapha ekuphendukeni kwakhe. Juda kulo Juda Scarlet ukuthi ngizwa la. Right. Umaforo uthinte kakhulu indaba yokuphenduka ukuthi amadoda la ayesephendukile and lapho wayesezinikele ukuthi kungehlula ukuthi umfana ngize la mina back kuthi ukuthi yimi engiza icala liyakudla mina. Mina ngikhangela mfundisi indlela uJesu azinikele ngayo ukuthi athwale abantu le icala labo. Yikuthola even inkomicho kaBenjamin inkomicho ayisisesakeni kaBenjamin eka Joseph. Sithola futhi uJuda kusiba nguye othi hayi umfana kangabi isigqili kodwa kungangcono kube yimi. So khona lokho kuyasifundisa ukuthi amadoda la ayeseyizwisisa indaba ye self sacrifice in umoya kaJesu ukuthi izulu azothwalela labo abakade belecala abathwalela icala labo. Okunye ngifikelwa nje ukuthi okwenza uJakobe akhulule uyananzelela ukuthi uJuda sengumuntu kula uqala. Yikho phela sembusisa ngale kucineni uthi intonga yokubusa ayikuphuma endlini yakho just because ufike ku extent yokuthi athi hayi umna wami uzabizwa kimi. Yikho esebusiswa futhi lalaphana wathwa ya ingwenyama kaJuda ifanele ukuphuma la ngoba ukhokho umuntu lo ozaba ngukhokho lo usekwazi ukuzehlisa usekwazi ukufaka omunye umuntu uqala. Sisiyananzela kube phakathi kokuhlolwa uJosefa lapha. Ya kathesi nampana abafowabo kaJosefa bazidle engqondweni zawo lapha sangena sibe entolongweni ngalesi sizathu sifundani bathandekayo ngomoya wokuthethelela lo moya wokuzidla ngalokho ozawavelela ngempilo kaJosefa ekakhulu nxa sifunda uGenesis 43 verse 33 to 34. 43. Genesis 44:33. Ndingabona sifundani ngokuphathwa kwezitha zethu. Okay, umfundisi indaba esikhuluma ngayo lapha mfundisi kusebenzelwa idili. Kuthiwa bona becabanga bezindla becabanga ukuthi bona bakuyo ejele kumbe babulawo. Ngalo umfowabo ucabanga okuhle ngabo. Ubayenzela idili. Yijesi indaba abuye lapha wasifundisa yona ukuthi thandani izitha zenu. Lizenze lokuhle. Khulekele. Akukho semvelweni yoluntu ukuthanda isitha. Thina silokuphindisela lokufisela ukuthi nxa isitha sami sesiwelela uJoseph wayengathi ukuthi sebelamba azama ukuthi enzulutho ukuthi angabasindisi endlaleni kodwa sibone benzela idili ebahlalisa laphana ende kuthiwa uthe sebahlalisa kuthiwa wabahlalisa ngokuzalwa kwabo. Yes. Ende sokudliwa uBenjamin wazuza iportion 5 times. Right. So khona laphana lokho ebacinga ukuthi umoya lwana ababelawo ulokhu khona ngoba yena into yamenza wathengiswa wazondwa ifavoritism yokuthandwa nguyise kulabanye bonke. So wayefuna ukubona inhliziyo zabo ukuthi umoya wabo ababelawo balokho belawo nxa kuyikuthi uBenjamin ngatshengisa ukumthanda kulabanye bonke bazamenzani bazakwenzani. So khona lokho kuyasifundisa ukuthi asenzeni okuhle ezitheni zethu. Umoya kaJosefa wawumoya kaNkulunkulu. Siyabonga. uGenesis 43 verse 33 lo 34 uthini? Asehlala phambi kwakhe izibulo njengobuzibulo balo lecuna thunjana njengobucina thunjano balo amadoda asemangala enye kwenye wasewabela lokhu okwakuphambi kwakhe kodwa isabelo sika Benjamin saphindwa kahlanu okwedlula isabelo sawo wonke anatha asenatha kakhulu laye. Usehle wayitsho indaba ngaphambilini uJosefa ke wabahlola njalo lokho esethimisa simhlanga abafowabo yiziphi indlela lathi esizibona okumele sizihlole ngazo thina ngokwethu ngalokho kwenzakala empilweni zethu. Kuningi sihlangana lakho mfundisi empilweni yethu yokukholwa. uNkulunkulu uyasithesta asihlole ukubana siyakholwa yini lokho esithe siyakukholwa. Nxa kufika kwesinye isikhathi kungaba izilingo futhi zilethwa nguSathane simele siqine sibekezele simthembe uNkulunkulu. Kungaba
indlala yona le ebuyayo kumbe iningi labantu abalalela abantu siyephula umthetho kaNkuluNkulu ngokufuna ukunakekela imuli zethu. Umuntu ayisebenze even ngosuku lwesabatha ethi ngizafelwa ngabantwana. Ngenye indlela uNkulunkulu uyasithesta ngayo ukuthi silokho sisabambelele yini kukholo lokho esikuthembayo. Sikhumbule ekuphetheni yiyo indaba esegudwini. Ukuthenga lokuthengisa kuSambulo 13 asiqaliseni ukupractice khathesi okuyizinto okuncane. Abanye abantu abatsha siyabhala lamazamanisi ngesabatha asikuqapheleni izihlobo ezithandekayo. Ukukholwa kwethu siyahlolwa ezintweni zona lezi ezingakhanya zinjani zizincane kumbujela imali kungakhanyi ukuthi kunjani khona lokho ngamatesto okusetshenziswa kubo Benjamin. Kuyafika la kithi uthi akula muntu ombonayo uyicatshise imali. Asivezeni ukuthi sithembakele kuJehova. Okugcine ngakutsho kasikhuleni. Kulezinye izinto ebezisehlula sisanda kuphenduka. Asikhuleni sibe mature sesikunqoba. USathane uyakwazi okunye ukukhathazwa lukhalo kwakukhathaza kakhulu khona lokho. USathane uyakuletha futhi khula ukhonakala ukuthi hayi sengikunqoba lokho. Kudlule kokunye ubukhathazwa unambitho okunye kade usidla yonke into. Kakufika esigabeni ukuthi hayi ukume lokhu ucela yonke into ucela amanzi nje uzinathele usungonqobile. Uzongikhumbuze ngisanda ukubhabhathizwa. Ngathanda ibhola kakhulu. Ngiseklasini umbhabhathizo ngihamba nama-shooters. Bese ngafaka uplastic abesanagada ngandi iBhayibheli. Bese ngifika ngingene lapha phela ndaba ekuseni ngo8 nxa sengiphuma ngithwale nzima. Kodwa ngevika ngabhabhathiza ngalo ngahle ngatshela ama-trainers ethu ama-coach ukuthi hayi asoze ngibuye mina ebhoreni ngiyabhabhathisa esabatheni kwahle kwaba ukucina kwami. Sengichile ngibhora ngadrive eBhinga ngafika la ukuthi kwathwana namhlanje akulandlela ukuthi singathini imiroli imeli ihambe ngesabatha yethwala inhlabathi thize ngayithwala ngithe yafika uyindawo yali ukuqansa umqanqano omncane yabuyele emuva ngazo senhlaba umkhosi thana ngiyakwazi ukuthi kwenqane ibele emuva iroli ukuthi lusuku kaNkulunkulu wesabatha lolo khonokho kwenza ngacela sithana ngothi ngichange lo umsebenzi ngivumelana layo ukuthi ekukholweni kwethu kumele singene kuzigaba zonke zokuhlolwa lokunqoba lokade kusehlula izolo njengalokho sibona kuJakobe kuba impilo yesiKristu vele it will never be smooth. Ayisoze ibe ngoba singekela ukudlula phakathi kwezinye inkathazo omunye uhlabela athi akusoze kube lendingo yokuthandaza asoze kube lendingo yokuthi sidinga uNkulunkulu but kudinga ukuthi sidlule phakathi kwezilingo sidlule phakathi kwezinhlungu ezisitest ukuthi esimthembileyo siyamthemba yini okweqiniso ngoba singehluleka yikho kusiprove ukuthi akasimthembe simthembile but ukudlula phakathi kwamagaga sempilo lokana yikho kusenza ukuthi siqine sikhule sibe ngamaKristu angcono. UJosefa engathijikelwa ngegodini maybe wayengasoza kwanisa ukuthi athungamelise engadlula ngesilingo sika Potipha wakwanisa ukunqoba wayeza sihluphe sephezulu laphana esebamba esedinga wonke amankazana ayethutsha but wamkhulisa konke khona wamshapena ukuthi abe yigood leader. Akungifundele u44 verse 1 to 3 ngifuna ukuya kulokho acene khona mesisimhlanga indaba yenkezo. Verse 1 waselaya umphathi wendlu wakhe esithi gcwalisa amasaka amadoda ngokudla okulingene abangakuthwala ufake imali yawo lalo emlonyeni wesaka lakhe lenkezo yami inkezo yesiliva ifake emlonyeni wesaka lecina thunjana kunye lemali yamabele alo wenzeke njengelizwi likaJakobe ayelikhulumile. Siyabonga okuningi bese kuthintile umesisimhlanga kungenxa yakhe wakhetha ukufaka inkezo emgodleni kaBenjamini hathi kwabanye abafowabo. Sisingengeza ngoba okuningi sokuhle kwathintwa kudala. Okwakuqala kuthiwa uBenjamin nguye anti wayemnika ukudla okuningi uyayihlela iduze kwakhe duzani kwenkezo yena le
kwakusiba lula kusenza ingqondo ukuthi kutholakale ngoba uthiwa uthena inkezo yahlahlula la. Alright. Inkezo le kwakulula ukuthi itholakale esikhwameni esakeni lakhe ngoba nguye ayiduzani kwayo. Kuthiwa uJosefa YaseGibhithe wayelenkezo ababeke inkezo le kwakubizwa kuyinkezo yokuhlahlula. Ababecabanga ukuthi uyayisebenzisa ukuthi achasise ngayo amaphupho. Kodwa ungabala ecommentary kuthiwa uJosefa wayengakukholwa lokho, wayesenzela bona eselizweni khona ngale lokuthunjwa. Senze ukuthi sikuqondise abantu bayasuka sebedinga okunye kuyizinto abalakho bathi vele uJosefa wayelahlula. So yasitholakala ikubani? IkuBenjamin. Sasithola uJuda lwana okwathintwa ngumhlanga osekhulile, osezinikela uthi hayi akuvumi umfana ukuthi kuye nguyozasala. Ungangcono baqala bathi singangcono sibuyele sonke. Anti uyabona ngabantu asebephendukile, asebekhulile, abasebecabangela omunye umuntu. Ngiyalifisa ibandla elinjalo ukuthi omunye wethu ewele esonweni simcabangele. Angithi singena la esonu kodwa lokho sigqoke izicathulo zakhe. Sithwalisane, sithwalelane imithwalo. Sincedisa. Uyazi kwesinye isikhathi abantu esibalahla ebandla ukuthi awuzifakanga ezicathulweni zakho ufuna wena uzenza ongcwele kukanti wena la kunjani kukhona ukukhathaza. So ingqondo abasebelayo ingqondo yesiKristu bethi akuvumi babengasola bethi vele ukuliselo kungumfana lokho sibuya kula muntu wakwaTshontsha yena seqala ngokutshontsha bethi kasali vele abotsho. Kodwa uJosefa isahlulu itest lay yokugcina le ayenza kibo imtshengisa kukhanye sobala ukuthi hayi basebephendukile sebelothando bazisola nje. And mana sifithizele futhi ukugcizela lokho kumaforo ukuthi uJuda lanxa bebekade bonke besithi kungangcono sonke umeceleni athi ngoba isigwebo sasisithi lowo olenkomtsho ngokufanele uJuda bese sithi thathani mina. Khona lokho mfundisi ngifisa ukuthi sikuzwisise njengamaKristu ukuthi umhlatshelo kumbe indawo eyathathwa nguKristu endaweni yethu ayesabeka ukuthi yena engazanga sono uJuda wayengathathanga inkomitsho. Inkomitsho yayingekho esakeni kodwa simbone sithi uBenjamin kaphephe kungene mina. Yikho uJesu akwenzayo echiya ubukhosi ukuthi umuntu oyisoni kaphile yena besethatha indawo yakhe. Sisifundani ngothando kundaba kaJuda nokuzimisela ukuthatha indawo kaBenjamin njalo kusitshilo. Kusifundisani ngodaba lokufunda ngendawo zosindiso uRomans 5 verse 8 ngifuna le verse ibalele ukuqinisa amazwi kaMrs Mhlanga. Verse 8. Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi ukuthi uKristu wasifela sizoni. Sisasesonweni wanjani wasifela. Akuye phambili ngokusifundela uGenesis 45 verse 4 5. Verse 4. uJosefa wasesithi kuwafowabo ake lisondele kimi. Basondela ke wasesithi nginguJosefa umfowenu elamthengisayo waya eGibhithe. Siyananza ukuthi uJuda wasondela wasemtshela hey okungenza wathena yekela ngithatha indawo mfana wamlendela indaba yonke imbali yonke ukuthi ubaba kunje ulokho ebuhlungu lo mntana wakhe wanjani esamthengisa sonile ukuthi lo hayi ngicela uhambe mina kathesa ngithi nansi ke iverse ethi noJosefa wasesithi kubafowabo ake lisondele kimi bonke basebesondela ke wasesithi nginguJosefa umfowenu elamthengisayo kunguwe ezakuphatha njani indaba nangu umuntu wawumzonda nangu umuntu owazwamthengisa wamfaka emlindini nangu umuntu okukhangela ngamehlo ancane hayi lingangihambisi la inhlonzi zonke zabaphezulu kwakho kahambe lo muntu kahamba ayekhathana khonale lo yihlo oza explain nje ukuthi uJosefa lana sathi thina sibone ibhashi lakhe lilegazi awuza kuchaza kanjani sisifundani ke khona
mina okuqathele ngifuna ukuthi kukho konke siza kwahlulelwa, we shall give an account. Siyafika isikhathi sakhona manje. Uyazi kwesinye isikhathi siyenza izinto ukhohlwe. Ngicabanga ukuthi for 20 years babeke balale bakhohlwe ukuthi hayi lokho ayinxeso kwadlula njengoba basebe. Uyazi ngeke ngathi ngicabanga ukuthi inkonzo ke yemfaka Josefa mbona bancedisa ukuyiphatha. Beduduza beqamba manga. Kodwa kuyafika esikhathini esinjengaleso ukuthi konke okwakwenzayo ensitha kuvele. uJosefa sethi nginguJosefa. Lohane lamthengisayo ngithemba bake bathula bethuka bathi lohane lamthengisayo kwasocasa kuringa ukuthi awumaphupho sesimkhothamele sokunje but okubakhathaza yindaba sizabona even kusifundo esilandelayo ukubana vele abazange bakukholwe ukuthi umuntu lo uyaxola kanje so no yikuxola kwasezulwini uyabona okwenziwa nguJosefa kusivezela qho okwenziwa nguJesu so nile lobo wenzeni uyathethelela aphosele ekujuleni kolwandle yikho ayekwenza uJosefa so zihlobo ezithandekayo loba kuyini sike sakhuluma indaba yokubuyisana loba kubuhlungu njani asivumeni kepha nanko semele bavume so ngani bafosiwe ngithemba lo baba wazanga abokholwa ukuthi abafana laba kodwa sure ngabe uJosefa akazange umlimi amgcine ngale kuba beyafa vele benga uJacob wayakufa engalazi iqiniso so uJehova esimkhonza uthembekile uyaveza yikho phela wathi emva kwane seziveze yaphinda ethi hayi lingakhathazi wahle wabona ukuthi lapho sebekhatha ukuthi esakwenzayo seyakusiphindisela umuntu ade zondela inkomitsho umuntu ade zondele lokho pho kukanganani kwisenzole but wasebathembisa hayi leli kwakulicebo likamlimi esike sakhuluma ngalo sintroducer ukubana konke kusebenzele kuhleni ungangani kumnyama kodwa uNkulunkulu lecebo ngalokho afuna kwenzakala umaforo ngikhumbuze indaba icommentary yevesi le ithi khona uJosefa wenelisa ukuthi abathethelele abafowabo ngoba wayengumKristu. Okay. Angikwazi mfundisi ukuthi amagrudge abanjiweyo echurch bazalwane ama-church board members even singamadikoni kwesikhathi siyapheka kunjalo silungisa izithebe kubotshelwe namafindo kunjani ezimulini singamaKristu yini ngithe ngifunda ngesaba ngazibuza ukuthi singamaKristu yini nxa silokho sisithi ukuthi umzalwane ungenze lokho ukuthi umzalwane i-forgiveness ngekaNkulunkulu ivela kuNkulunkulu aso emvelweni yomuntu njoba sike sakuthinta umuntu ufuna uphindisele ukuthi kanjanga ngapha lami ngiyamjanga but uNkulunkulu uthe okuchaya ngapha muphe esinye isihlalo kuvelela kuNkulunkulu lokho okunye kunzima njengoba umama eqeda kuthi ukuxola nxa uwedwa ngoluntu lwakho vele you never forgive abanye yikho okusithwalisa enzima ngoba asikadinga uNkulunkulu oxolo ukuthi abe kithi uJosefa ngabe uNkulunkulu wayengelaye ngabe sibhalele okunye vele ngabe kabhalwanga ngoba ngaba kwaba le inyimpi eyayingayenzi kodwa uJosefa wakhetha uJesu njengomsindisi waphila kuye esephile kuye ukuxola kukaJesu kwaphila kuJosefa ukuxola is a choice you choose ukuthi lapha sokumele ngixole ngoba usukhethile vele oxolayo ezakho izono oqala endemadu nxa sithandaza umthandazo wenkosi ithi sithethelele izono zethu njengoba sibathethelela abasonayo lakwazi ukuthi ngizwisisa ukuthi i-channel kumbe indlela yinye kuphela uNkulunkulu angasixolela ngayo ukuthi mina ngixolela uMaforo kodwa nxa sehlule ukuxolela uMaforo kusho ukuthi akuye indlela uNkulunkulu angayenza ukuthi mina angixolele phambili isiKristu esipheleleyo isiKristu esixolayo kungaba ngabazali kabaxolela ukuxolela abantu ababo kungaba ngabantwana abanye babambile khona la ubaba kazange asigcine mxolele inthandazo yakho izakwamukeleka abanye omkethu basidampa basichiya basikhalala baye wena xola okunye sokuleminyaka xola kuza kusiza to move on nxa ungaxolanga ulefindo la kulimaza wena awukhuli vele awuyaphila kahle umlimi angana ngasiza sinikeze vele uMkristu engaphila engaxoli elandela uKristu
owathi esesiphambanweni izandla zivuza igazi enyaweni lasekhanda kodwa wathi bathethelele baba. Yeah, wena ungakwenza kanjani ubana uthethele abafana kaJosefa siyabona ukuthi bona labo bavuma izono zabo. Yes. Umoya wabo lenhliziyo yabo yagobela ukwamkela isiphambeko sabo se20 years. Kodwa wena uma uhlangane lo muntu olenhliziyo embi ungaze uxole kodwa yena akaxoli. Njengomkristu ungamphatha njani? Yabona into eqhathekileyo ngikhumbula uJesu le ngokwathinta lapha. Yeah. uJesu uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngibona into eqhathekileyo empilweni assume ukuthi umuntu lo akwazi akwenza kuyakuncedisa ukuxoxa. Kodwa ungathi uyakwazi uzathi uyazenzisa. Awusaqo kakwazi kanjani? Vele la kanye abengazi abakwabanthengisa abakwazi abakwenzayo. Umlimi ufuna ngeGibhithe insindise bona bakwazi vele. Okunye thina senza opposite uNkulunkulu akwenzayo. Yeah. uNkulunkulu uzonda isono nothi soni. Alright. Ngoba okungayisikho yilokhuyana okufuqa umuntu uthakwenze khona okhakwenzile. So lathi singathanda isono ungonile wenzeni umzwisisa ukuthi kukhona okungangalo kumphambanisayo. Yikho kumele sikuzonde simncedise futhi ukuthi athi go through that. Nansi 20 years balokhe indlela abakhala ngayo isoba lokuthi bahlala 20 years bengaphansi kwamandla okuzizwa belecala. Sisifundani ngendlela yamandla amacala hayi amacala ethu. Ingoma. Hayi kuba nzima kwamacala ethu akwethayi mbijani. Kuba nzima kwamacala ami engidawo mina ngokuvela kwami angingenisile ebubini bami wona abangile ngokufa kwami shwele Nkosi shwele Kristu shwele Nkosi shwele Nkosi. Sikhulekela mafora. Baba Jehova mahlulo olungileyo siza phambi kwesihlalo sobukhosi ngesifundo ebesisifunda ngoJosefa owayephupha nanku kuyagcwaliseka wena uyaphakamisa abantu kusuka ekuthulini ubase esihlalweni phezulu nxa kungayisuwe nxa kungamangalisanga kwenzewanga nguwe Nkosi sicela ungenele sinikeze amaphupho amahle lesibindi lokubambelela sibe kwazi ukubana wena uza kusithungamela loba kumnyama njani ulathi sifundise njalo ukufunda ukuthethelela sifundise lathi ukuxolisa sifundise ukuzehlisa komunye njengebandla njengezimuli njengabathetheneyo kasibuyisane ngaphandle kwalokho asilakho ukukhonza asilakho ukukholwa sisize senzele kahle ngesifundo sanamhlanje salona leli viki sibe isifundo ezakuletha inguquko ezimpilweni zethu lo ngumthandazo wethu okukholwa egameni lika Jesu Kristu esilibonga manje kuze kube naphakade amen. Amen.